Gezani Media Production uthi ngiyazi umaskani bonke o-designer balinda mina besebenza nabo. Kuningi ngeke ngichaze kodwa ngase senikwenza kakhulu bafowethu ukuthatha i-design kaMzulu kaShafuza kungaphumi ne-album. Anginendaba nelogo yami vele kuningi okufana neGezani Media Production ngisho imbala. Ngicela nihloniphe umculo usana ukwenza njena bo-design. Ukhuluma ngani-ke laphana uGezani-ke Media, ukhuluma ngabantu abantshontshe ini-ke iposti-ke yakhe-ke bayithatha-ke izwa-ke injalo. Nansi-ke iposti-ke ephuma kuqala Mzulu kaShafuza, impendulo isihloko sayo 2026 album nangokubane kudiliza Debese ithini indlela beyibuza into ecishe ifana naleyo yakubonakala ithi dubula mpembe. Yobanibona ukuthi side by side lento iyafana akuhluke lutho yonke into. So iyona-ke into ebuhlungu-ke leyo, even nalokho abayisusanga kunzima bafethu kunzima. So yeah, ngokusibheka ukuthi abantu bathini-ke laphana. uGezani Dlozi uphinde wa-eda kwiposti yakhe wathi ngihlale ngibona kodwa ngiye ngithi kusho ukuthi baningi engibakhuthazayo uma ngingalanda amalog angafike ku-10 afana neyami. Ngisho umbala noma ngenza into bayenza bonke kodwa ake nehlise sengenza kakhulu manje ukungahloniphi lokhu. Wathi uLindelani Mfulu ungenisa umculo wathi bathatha ngisho ne-fund hayi bakuhlenza uphila ngempela manje. Siyishinga lomlungu uthini ilabo design baxabanisa abaculi and I'm sure umnini wengoma bekaqondile ukukwenza lokho. Kodwa umbuzo uthi uthule wathile sebona ikhava ifana nekaThembelani ubafaka ayishintshe engaze ikhandela amazinyo abushelezi bese eyeka lo designer wakhe uSinalo GPS uthi impi leyo design isihloko se-album cha kusho ukuthi la kunemali khona kuyaliwa. Masiqhubeka siya lapha kumvikeli Sibusiso Mbatha uthi awapha amagwinya ngiyihlati delela-ke lapho-ke umvikeli uthi ubelehle gumbu uthi owaphi yena lo magwinya lona uLindelani Somahashe omnyama izolo uthi mfoka bani ikepisi leli vele nobubi. Uthembe Mkhize uthi kunani kade mabenza njengawe yambona umuntu ongo-understand kumsebenzi ukuthi na uyamosheleka. Abantu bazi ukuthi ubani wenza i-design ubani umnikazi. Lokho kukhipha kuthatha imali engasezi kuGezani, imali eqonde yena umsebenzi wakhe engasawutholi njengoba kuhlale kuliwa-ke nezinto-ke zomatch and match. Yiyo into elwelayo ukuthi abantu bangasebenzisi ingqondo bafowethu ingqondo ayisebenza. Thabiso sisonke ukuthi hayi bona sebenza mawala manje. uNosipho Hlonipho Ntuli uthi awaphi lamagwinya manje. Usabali graphics uthi bakuhlinza uphila mfo kadlula. This is bad. Baningi-ke abakhulumi laphana including ngoNtokozo Masondo kudala bayenza lento ngaqala ukunothisa 5 years ago ngihlezi ngiyibona. uD Pops uthi hayi nombala pho baze bayinkinga laba bantu. Thina-ke esenza nje i-content amavidiyo kanjena siya-understanda ukuthathwa kwe-content yakho or into oyenzayo njengoba injalo. Nathi lapha kumavidiyo siyakwenza lokho ukuthi sithathe ividiyo King Zosi ividiyo yomtebhanyazile Mbatha or lo osuke eyipostile uthi umuntu uyirekhode kanzima ividiyo yakhe ugibelile ukhipha upetrol wakhe iy'thombe zakhe uthi umuntu ayisebenzise lento ngendlela afisa ngayo uthi umnikazi wayo akasatholi lutho. Yingakho usubona sebebhale amalogo ngendlela ababhala ngayo because into yomuntu igcina isisetshenziseka over, uyabona, it becomes oversaturated ukuthi ayisafuni ukuba neminingi ezwakalayo. So lokho akhala ngakho uGezani kumele azi ukuthi abantu babukele kuyena, if bebukela kuyena bazokopisha yonke into ayenzayo. Iyona-ke into ebuhlungu ngaleyo. Kodwa nje uma sekufana kanje khona seku-too much bafethu. This is too much. Yonke into nje uku-editha nje bese usekhongaphezulu bese enameko umculo wakhe umuntu kukhumbuza ukuthi ukuvilapha lokho, uyabona. Kodwa umuntu mayefisa ukufunda phela angaxhumana nawe uGezani amtshele ukuthi hayi ndoda ngiyafisa ukuthi ungifundise ngingaba khona nendlela. If ezokhona amsize, yabona. Noma umuntu yena azenzele ini-ke i-research yakhe athole ukuthi lento engayenza kanjani ukuze naye abe good kulento because it takes time
ukwenza lento. It takes money, it takes energy. So mase qhamuka umuntu so simple ezokwaza nje kuyabalimaza kakhulu, but siyathemba ukuthi as much as abantu befunda kubona, kodwa ke bazokwenza ngendlela e-right, bengabani nje bethathe into njengoba injalo. You can see ukuthi lento this is the same, utwiste lapho nalapho nje lo muntu owenze ini le cover le yale album. Asazi ke design noma sekuzoba nempi entsha design, ngajabula ukwazi ukuthi ngihamba kanjani leyo mpilo leyo. Kuzoba impi yama-post right insakahle sizodibanisayo ke sizodibana kwenye ivideo khona la kwi-channel yenu ku-Indofire Soweto TV.